so good to be with you. Ir ļoti jauki būt ar jums šeit. My wife and I just came from Georgia and Armenia last week. Mana sieva un mēs tikko ieradāmies no Gruzijas un Armēnijas, kur mēs bijām pagājušajā nedēļā. These are two of the earliest Christian nations on earth. Un tās ir divas no agrīnās kristietības nācijām. The gospel already came to them in the first century. Evaņģēlijs pie viņiem nokļuva jau pirmajā gadsimtenī. And what's interesting about both of these countries is you can travel everywhere through these countries and you'll find churches, monasteries, and caves. Tas ir interesanti par šīm divām zemēm, ka jūs varat tur ceļot un daudzās vietās atrast senus klosterus un baznīcas un pat alas, kur ir noturēti dievkalpojumi. We visited churches that date back to the 4th, 5th centuries. Mēs apmeklējām baznīcas, kas vēsturē ir no 4. gadsimta. And they're beautiful. Viņas ir skaistas. But you go to the furthest out places, way in the mountains or off in the deserts, you'll find old monasteries. Un tad tu dodies tālāk uz tālākām neaizsmītām vietām un atrodi tuksnesī pēkšņi klosterus un skaistas celtnes. And around those monasteries are caves. Un tad tiem klosteriem tuvumā tur ir alas. Sometimes there are whole cities of caves. Reizēm veselas pilsētas. These monks have dug into the rocks and have made little places for them to live in. Un tur ir mūki, kas ilgu laiku ir rapušies iekšā kalnā alās, lai izveidot sev dzīves vietu. Today there's only a few monks in those places left. Šodien tajās vietās ir tikai daži mūki palikuši. But what drove them out to the wilderness? What drove them into the mountains to these caves? Bet kas viņus cīna tur ārā tuksnesī, tajos kalnos, taisīt alas? Many of them were looking for deep spirituality. Daudz no viņiem meklēja dziļu garību. So they separated themselves from the world. Viņi atšķīra sevi no pasaules. They went to the mountains, they went to the wilderness. Viņi devās kalnā, tuksnesī. To find God. Meklēt Dievu. To find the meaning of life. Meklēt jēgu dzīvei. I want to talk about one of these monks today. Par vienu šādu mūku es gribu parunāt. In the 5th century, for those of you that are history students or teachers here especially, 5. gadsimtā, tīpaši priekš tiem, kas no jums māca vēsturi, the Roman Empire was going into decline. It was deteriorating. Romas impērija jau bija uz sabrukuma robežas. They had famine and plague and barbarians were attacking them. Tur bija dažādas sēkas un arī barbaru uzbrukumi. And so Rome was in decline. Sakot, Romas impērija bija uz sabrukuma. There was a young man at this time who came from a very wealthy family. Bija kāds jaunietis, viņš bija no ļoti bagātas ģimenes. Well educated. Ļoti labi izglītots. A very gifted man. Talantīgs, apveltīgs But also a very spiritual man. Bet viņš arī bija garīgs cilvēks. And even as a young man, they chose this young man to be the mayor of Rome, the prefect of Rome. Un viņu arī izvēlēja kā jaunieti būt par Romas prefektu vai mēru. But he didn't want to be mayor. Bet viņš negribēja tāds būt. His dream was to become a monk. Viņa sapnis bija kļūt par mūku. He wanted to go off and live in solitude. Viņš gribēja doties projām un dzīvot atšķirībā. He wanted to meditate. He wanted to
to read scripture. He wanted to worship. Viņš gribēja meditēt, lasīt rakstus un pielūgt. At this time in history, the monks had a very important role in society. Tajā laikā vēsturē munkiem bija ļoti nozīmīga loma sabiedrībā. Rome had been influenced by Greek thinking. Roma bija ietekmēta no grieķu domāšanas veida. Plato was one of the philosophers that influenced their thinking at that time. Tajā laikā bija Plato bija tā laika domātājs un filozofiskais ietekmētājs. And they separated the world into two parts. Un tas sadalīja pasauli divās daļās. There was the physical and material world. Bija fiziskā, materiālā pasaule. And there was the spiritual world. Un bija garīgā pasaule. And the monks were divided into these two worlds. Un tad munki arī sadalījās starp šīm divām pasaulēm. There were the contemplative monks who lived in caves and spent their time meditating on God. Bija tie munki, kas nošķīrās un meditēja par Dievu. And then there were the other monks who were the doctors, the teachers, the people who served in their society. Un tad bija citi munki, kas bija kļuvi par ārstiem, par tādiem sabiedrības locekļiem, kas nesa zinām lomu sabiedrībā tieši. What's very interesting is they called these people who served society, they called them seculeum. Un tad interesanti, ka tos munkus, kas kalpoja tajā sabiedrībā, vairāk viņi tos nosauc par tādiem sekulāriem. And in Latin, this meant serving your generation. Un no latīniskā tas nozīmē kalpot savai paudzei. Serving the needs of those around you. Kalpot tām vajadzībām, kas ir tavā domā. Does that word sound familiar to you? Vai tas vārds skan pazīstam? Because that word today has been used to do something completely different. Šodien to vārdu lieto apzīmējot kaut ko diezgan atšķirīgu. It's the word that we get our word secular from. Jā, tas no tā nāk tas vārds sekulārs. And now we use it to divide from the spiritual everything into this secular world, the world. Bet tagad mēs to lietojam, lai atšķirtu tas garīgās vērtības un tās pasaulīgās. It was not that way during this time in history. That was not what it meant. Bet tas nebija, ko tas vārds nozīmēja tādā laikā vēsturē. It meant to serve your generation. Tādā laikā tas vārds nozīmēja kalpot savai paudzei. And so this young mayor of this city finally got his opportunity to quit being mayor. Un tā šis jaunais cilvēks, viņš bija pilsētas mērs, viņam beidzot pienāca iespēja atkāpties no amata, atstāt savu. His parents died. Viņa vecāki He nomira. inherited all of their wealth. Viņš mantoja visu viņu bagātību. He gave it all away. Viņš to visu izdarīja. And he kept one house. Viņš paturēja sev vienu celtu. And he turned it into a monastery. Un viņš pārvērta to par klosteru. And he became a monk. Un kļuva par mūku. So for 3 years, he had a wonderful, wonderful life of contemplation, meditation. Un tā 3 gadus viņam bija brīnišķīga dzīve. Viņš tur meditēja un domāja par lietām. And he loved it. Un viņam tas ļoti patika. But Rome got worse. Bet Romā situācija kļuva briesmīgāka. The barbarians were attacking. Bija vairāk barbaru uzbrukumu. There was famine in the city. Un pilsētā bija bats. And they said to this young man, they said, please come back. Un tā iedzīvotāji vērsās pie šī jaunieša. We need you. Nāc atpakaļ, mums tu esi vajadzīgs. Please come and lead our city. Nāc un vadi mūsu pilsētu. And so he came out of the monastery and he went back to being the mayor of the city. Tā viņš iznāca ārā no sava klostera un
pilsētas mēri. The Pope at that time was Pope Benedict. Tajā laikā pāvests bija Pops Benedikts. And he died. Viņš arī nomira. So all the people wanted Gregory, who was this young man, they wanted him to be the Pope. Un tā laika tur visi cilvēki gribēja to Gregoriju, to jauno cilvēku, lai viņš kļūtu par pāvestu. He said, no, please, no. Un viņš teica, nē, lūdzu, tikai ne to. I'm a simple monk. Es esmu vienkārši And mums. I have to remain that way. Un es gribu tāds palikt. But a letter came from the emperor, who was at that time in Constantinople. Bet nāca vēstule no imperatora, kurš tajā laikā atradās Konstantinopolē. And he said, Gregory, you are the Pope. Un tur bija vienkārši rakstīts, Gregorij, tu esi pāvests. He couldn't argue. Un ar to es nevarēju So the people argumentēt. picked him up. Tā cilvēki viņu And pacēla they carried him to the palace in Rome. un aiznesa uz pili Romā. And Gregory became the Pope. Un Gregorijs kļuva par pāvestu. They called him Gregory the Great. Viņi nosauc par Gregoriju lielu varenu. But Gregory was not happy being Pope. Bet viņš nebija apmierināts, priecīgs par to, ka viņš ir He pāvests. dreamed of those wonderful days in the monastery, Viņš sapņoja par tām brīnišķīgajām dienām tur klosterī. when he could spend time in God's Word, Tad viņš varēja vienkārši pavadīt laiku Dieva vārdā. spend time meditating and thinking of the things of God. Viņš varēja pavadīt laiku meditēt un domāt par Dieva lietām. And one day as he was reading his Bible, Un tā vienu dienu viņš lasīja savu bībeli, he read one of the stories in the Old Testament. un viņš izlasīja kādu stāstu vecajā derībā. There was a story of a young man named Jacob. Tur bija stāsts par jaunu cilvēku vārdā Jēkabs. Jacob had to go to another land to find a wife. Jēkabam bija jādodas uz citu zemi, atrast sev sievu. So he went to work for his uncle in a faraway place. Tā viņš devās strādāja pie sava onkuļa kaut kur tālā zemē. He fell in love with one of his daughters, a beautiful young lady named Rachel. Un viņš iemīlēja vienu no viņa meitām, jauku meiteni vārdā Reičelu Rāheli. And he said to his uncle, I will work for you. And he ended up working for 7 years to be able to have this wife. Un tā viņš teica savam onkulim, es strādāšu tev un lai nopelnīšu ar savu sievu. Viņš 7 gadus tur strādāja, lai tam būtu sievu. When the 7 years were done, then he gave his wife. Un tā 7 gadi pagāja un viņš tagad bija nopelnījis savu sievu. But I don't understand how things worked in that time. Nu, es īsti nesaprotu, kā tur lietas bija iekārtotas tajā laikā. But something strange happened. Bet kaut kas dīvains notikās. And the night after he got married, he woke up in the morning, Viņi tur apprecējās un no rīta pamodās. and it's not Rachel there, it's her sister named Leah. Izrādījās, tur nebija Rāhele, bet tur bija Lija, viņas māsa. His uncle had tricked him. Tas viņa onkulis bija viņu piemuļķojis. The Bible says that Leah was not very pretty. Un Bībelē rakstīts, ka tā Lea, viņa nebija īpaši It skaista. seems that maybe she was cross-eyed. I don't know. Ka viņa tur šķielēja vai kas Something was not attractive about her. bet kaut kas nebija pievilcīgs viņam. And so now, then he said to his uncle, what have you done to me? Un tā viņš saka tam onkulim, ko tu esi man izdarījis? His uncle said, well, you know, I had to marry her off now. Work 7 more years and you can have both of them. Un tā viņa onkulis teica, tam bija jānotiek, viņai bija jāiet pirmajai, un tu vari pastrādāt vēl 7 gadus, un tad tev būs savs. So Jacob had 2 wives. Un tā beigās Jēkabam bija 2 sievas. One was very beautiful. Viena bija ļoti skaista, Oh, how he loved her. un viņš viņu ļoti mīlēja. The other one was not so attractive. Un tā otra nebija tik pievilcīga. But Leah was the fruitful one. Bet Lea bija tā auglīgā. She's the one that bore children. Viņam bija tā, kas dzemdināja bērnu. So 2 wives. Un tā 2 sievas, And he had to learn to live with both of them. un viņam bija jāmācās
when Gregory read this story in the Bible, tad Gregorijs izlasīja šo stāstu Bībelē. he thought, oh, this is like my life. Viņš tā padomāja, tas ir gluži kā mana dzīve. I don't have 2 wives, Man nav 2 sievas, but I have 2 lives. bet man ir 2 dzīves. And they're very similar to Un this. tas ir ļoti līdzīgs šim stāstam. One life is my life where I can meditate and spend time with God in His Word. Viena ir šī mana dzīve, kur es varu meditēt un pavadīt laiku Dieva vārdā un domāt par viņu. But my other life, I'm busy and I have to solve all these problems and it's difficult. Bet savā otrajā dzīvē tā ir ļoti aizņemta, tur man jārisina problēmas, tā ir tik sarežģīta. But it's fruitful. Bet tā ir auglīga. This is where I'm able to help people and to solve difficulties. Te es esmu spējīgs palīdzēt cilvēkiem un atrisināt problēmas. God began to show him how he could put these 2 lives together. Un Dievs sāka viņam parādīt, kā viņš var šīs 2 dzīves apvienot. He found out that waking up in the morning, spending time in God's Word, Viņš atklāja, ka viņš no rīta ceļās un pavada laiku Dieva vārdā. some quiet time with God and meditation. Kad viņam ir kluss laiks ar Dievu meditācijā. Then he could go to Rome and to be the mayor of the city. Un tad viņš var doties uz Romu un būt par pilsētas mēru God gave pārējiem. him wisdom. Un dot budrību. God gave him help to do all these things through the day. Dievs deva budrību cauri visām lietām viņa He dienā. found that when things got too difficult, he would pull himself away and get alone with God again. Viņš atklāja, ka ja viņam rodās tāds pārmēr liels grūtības, viņš vienkārši nošķirās, paņem He was māju, meditēt ar Dievu. strengthened by the Word of God. Un tas viņu stiprina caur Dieva vārdu. And he saw that this was like it is a wheel almost that was going around, and one thing would help the other, and he'd go back to God, and it would help him to be the mayor. Un tas viņš atklāja, ka tas ir tāds ritenis, kas griežās un viena lieta papildina otru un caur to var visas lietas tikt atrisināts. Tas var palīdzēt viņam būt par šo mēru. And as he began to pastor his people, Un viņš sāka mācīt savus he said, ļaudis. this is too good of a secret. Viņš teica, tas ir pārāk labs, lai to paturētu noslēpumā. This should not be kept just to the monks. To nevar paturēt tikai priekš munkiem. This should be for everybody. Tam būtu jābūt priekš visiem pieejamam. The busy housewife, Gan tai aizņemtajai mājsaimniecei, the butcher, the baker. vai arī viesniekam. Everyone should know this secret. Katram būtu jāzina šie noslēpumi. That you can have 2 separate lives in one sense, but no, it's not 2 separate lives. It's one life where you are being strengthened and encouraged. Tev nav jātur 2 dažādas dzīves, bet tā var būt tā viena dzīve, kur tu vari būt stiprināts un iedrošināts un iet uz priekšu darīt savu darbu. And he wrote a book, Un viņš uzrakstīja grāmatu, and it was for everybody. un tā bija priekš visiem. It was called The Rule of Pastoral Care. Tas bija noteikums pastorālai aprūpei. That book is still one of the best sellers. Centuries later, people are still buying it by the thousands every year. Šī grāmata ir izpārdotas jau daudz gadsimtus vēlāk, joprojām. Daudz cilvēku viņu pērk un ņem vērā. Can we learn something from this monk today? Vai mēs varam kaut ko mācīties no šī mūka šodien? Teaching is not an easy work. Mācīšana nav viegls darbs. Sometimes all the problems, all the difficulties, all the challenges, they become too much for us. Reizēm visas šīs problēmas, grūtības, tas samilst un kļūst pārāk liels priekš mums. Where do we run? Kur mēs bēgam? Well, you don't have to go to the mountains or to the desert to a cave. Jums nav jāskrien uz kalniem vai tuksnesī, jālien tuksneša alās.
just have to get alone. Mums vienkārši jānošķirās vienam. There's God. Un ir Dievs. There's His Word. Un ir viņa vārds. And even just a few moments. Un tikai dažas minūtes. And you have that beauty of life. Un tev ir šī dzīves The contemplative, the meditative. Tā meditācija. And it fills us, it renews us. Un tas piepilda mūsu un atjauno. We go back to the classroom. Un mēs varam doties atpakaļ klasē. We need to begin our days that way. Un mums vajadzētu sākt mūsu dienas tādā We need to end our day that way. Un pabeigt dienu tādā veidā. Whenever we can, we need to go and spend time in God's Word. Un kad vien varam, mums vajadzētu nošķirties un pavadīt laiku ar Dievu vārdu. Spend time with God. Pavadīt laiku ar Dievu. And so I want to encourage you to do that. Es gribu jūs iedrošināt uz to. Learn to live those two lives. Mācīties dzīvot tās divas dzīves. And learn how they can serve each other. Un mācīties, kā tās var kalpot viena otrai. You don't have to be just a spiritual monk in some cave somewhere. Tev nav jābūt nošķirtām garīgām mūkām kaut kur kādā alā. No, you can take that life with you into the classroom. Nē, tu vari to dzīvi paņemt līdzi sev klasē. And this is what Gregory has taught us. Un tas ir, ko Gregorijs mums māca. I just want to share one other thing with you today. Vēl kāda lieta ar jums padalīšos šodien. We've been talking about this book that transforms nations. Mēs runājām par šo grāmatu, kas pārveido tautas. And the wonderful stories of how it really does transform nations. Un brīnišķīgie stāsti, kā tie tiešām pārveido tautas. It's a precious book. Tā ir ļoti dāvana grāmata. My first visit to the Soviet Union was in 1970. Mans pirmais apmeklējums Padomju Savienībai bija atpakaļ 70. gadā. And at that time I had a very different occupation. Man tajā laikā bija cita nodarbošanās. I was a Bible smuggler. Es biju Bībeles kontrabandists. And there were a few of us at that time. Bija daži mēs tādi tajā laikā. But that's what we did. Bet tas ir, ar ko mēs nodarbojām. We brought Bibles to this part of the world. Mēs ievedām Bībeles šajā pasaules daļā. We met with believers that were hidden in different places. Mēs satikāmies ar kristiešiem, ticīgajiem, kas bija paslēpušies dažādās vietās. In the 1970, I came here to Moscow with a suitcase of Bibles. Un 1970. gadā es ierados Maskavā ar čemodānu pilnu ar Bībelēm. Lauren was talking about how you learn to hear God's voice. Lorens runāja par to, kā mēs mācāmies dzirdēt Dieva balsi. And God has spoken to us. Un Dievs bija runājis uz mums. That we were to take these Bibles, but they were to go to some very specific people. Kad mums ir jāved šīs Bībeles, bet kad tās būs jānodod kādiem ļoti konkrētiem cilvēkiem. And so we came. Tā mēs ieradāmies. And we met different people. Mēs satikām dažādus cilvēkus. Different Christians. Dažādus kristiešus. And they begged us for Bibles. Viņi arī lūdz mums Bībeles. We knew these were not the people that God had sent us to. Bet mēs zinājām, šie nav tie cilvēki, pie kuriem Dievs mūs ir sūtījis. But one day a man walked up to me and he said, "Brother." Kādu dienu kāds vīrs pienāca pie manis un tā teica, vai tu esi brālis? I said, "Yes." Es teicu, jā. And right away I knew this was the people that God had sent to us. Un uzreiz man bija skaidrs, šie ir tie cilvēki, pie kuriem Dievs mūs ir sūtījis. And that night we gave them these many Bibles we had. Un tad naktī mēs viņiem atdevām tās Bībeles, kas mums bija. And he said, "You know, we're not from Moscow. Un viņi teica, ziniet, mēs neesam no Maskavas. We've been traveling for many days to Mēs get here." vairākas dienas esam ceļojuši, lai šeit nokļūtu. But God spoke to us and said, if we would come on this day to Moscow, He would have many Bibles for Bet us. viņi teica, bet Dievs pie viņiem teicis, ja viņi tādā dienā būtu tur Maskavā, tad Dievs viņiem He pagādātu said, Bībeles. we come from a very remote part of Russia.
Viņi bija ieradušies no kādas attālas vietas Krievijā. And we've been praying for 10 years that God would give us Bibles. Un mēs tur lūdzām 10 gadus, lai Dievs mums dotu bībeles. And that night we were able to give them many. Un tādī naktī mēs bijām spējīgi viņiem diezgan daudz iedot. I learned to appreciate the love of the Bible. Un tā es iemācījos cienīt to mīlestību uz Bībeli. On that same trip, I was in the Kremlin at one of the museums there. Un tajā pašā ceļojumā es biju Kremlī, vienā no muzejiem tur. It's called the Armory. It's called the Armory, where they keep all the old things that belong to the Tsars. Jā, tur, es nezinu, kā to telpu sauc, bet tur bija izrādīts visādas lietas, kas piederējuši valdniekiem tajā laikā. And here we're smuggling the Bibles into this land. Un te es ievedu bībeles kā kontrabandu šī zemē. But in the middle of the Kremlin, I find a room full of Bibles. Bet tur Kremļa vidū es atrodu telpu, kur ir pilns ar bībelēm. But these Bibles are unlike anything you've ever seen. Bet šīs bībeles ir savādākas nekā jūs kad būtu redzējuši. They were big. They were like boxes. Tas bija milzīgs, kā vesela kaste. And if you could see the inside, they were all hand done with the most beautiful calligraphy. Un, ja tu varētu ieskatīties, tas bija ārkārtīgi skaistas veidots ar pareizu rokrakstu. Every page was a work of art. Un katra lapas puse bija mākslas darbs. But the outside, the cover of these Bibles was unlike anything you've seen. Un tā ārpuse apbalvojums šī bībelēm, tas bija tā kā nevienā grāmatā. It was gold and silver. Tur bija zelts un sudrabs. Embedded with diamonds and Un rubies. izrotās ar dimantiem un rubīņiem un visādiem citādiem dārgiem priekšmetiem. I don't think there's any way you could put a price on these Man Bibles. šķita, ka tur nav iespējams vispār uzlikt cenu kaut kādu vērtību šai bībelē. These were given by the Tsars to the Tsarina. Tās tika dāvinātas no cara cariem. Because if you're going to give her a gift that's more valuable than anything, what can you give more than the Bible? Jo, ja tu gribi dāvināt kaut ko ļoti vērtīgu, kas ir tas vērtīgākais, ko tu vari dot, ja ne bībeli? And then they would just cover them with all these truths. Un tad viņi to vienkārši apdarināja visādiem dārgakmeņiem. But when I saw these Bibles, I wanted to cry. Un kad es redzēju šīs bībeles, man nāca raudījums. I thought of this man who was standing there for 10 years. 10 years we prayed for a Bible. Un es iedomājos par to vīru, kurš tur stāvēja un lūdzās man, ka viņi ir 10 gadus lūguši Dievam tādāt bībeles priekš And viņiem. here were the most beautiful Bibles in the world. Un te ir visbrīnišķīgākās bībeles pasaulē. But nobody had ever opened them. Bet neviens nekad viņas nav atvēris. They were missing the whole and most important point of the Bible. Tur ir palaists garām pats nozīmīgākais, nozīmīgākā jēga šai bībelē. They worshipped the book, Viņi pielūdz grāmatu, but they didn't know what was inside. bet viņi nezināja, kas tur iekšā rakstīts. They didn't get all the wonderful secrets that are there to build your life. Viņi nezināja visus tos noslēpumus, kas tur ir, lai padarītu dzīvi labāk. This book transforms nations, Šī grāmata pārveido tautas, but more important than that, it transforms our life. bet visnozīmīgākais ir tajā, kad tā pārveido mūsu dzīves. But to have that transformation, you have to read it. Bet, lai būtu tās izmaiņas, jums ir jālasa šī grāmata. This is the bread of life. Tā ir dzīvības maize. You have to eat it. You have to make it your own. Tad tā ir jāēd un jāpadara par savu. And it will change your life. Un tad tā izmainīs tavu dzīvi. Today, you can imagine how I feel about these boxes here. Saprotiet, kā es jūtos šodien, kad tur ir viss šīs tasas ar bībelēm. 10,000 Bibles right here in this room. 10,000 bībeles
One of the greatest miracles in my life Viens no lielākajiem brīnumiem manā dzīvē was the day that the Deputy of Education, Minister of Education for all of Russia made this statement. Bija, kad visas Krievijas izglītības ministrs, viņš izdarīja paziņojumu. He says, for 70 years we made a great mistake. Viņš teica, 70 gadus mēs esam izvēruši. We threw God out of our land. Mēs izmetām Dievu no savas zemes. Look at what has happened to Un us. redziet, kas ar mums ir He noticis. said, we must invite God back. Viņš teica, mums vajadzētu ieaicināt Dievu atpakaļ. And we must begin with our children. Un mums ir jāsāk ar mūsu bērniem. And so he invited us to come and bring Bibles. Tā viņš aicināja mūs tur un atvest Bībeles. To distribute them all throughout Russia. Un palīdzēt tās izplatīt Every school, every orphanage, katrā skolā, katrā bērnamā, every prison. katrā cietumā. So we had trucks of Bibles. Un tā mums bija smagās mašīnas ar I Bībeli. remember being at the very first one, and this big truck came up to the school. Un vienā no pirmām reizēm mēs ar lielu smago mašīnu piebraucām pie skolas. Pilna ar Bībelēm. And then another truck came. Un tad otra mašīna piebrauca. And Russian soldiers jumped out of the truck. Un Krievu karavīri izkāpa no tās mašīnas. And just out of my own habit, because of what we've been involved in, all of a sudden, oh no! Un no sava ieveduma, zinot, kur es kādreiz biju iesaistīts, un pirmā doma bija, kas notiekās. But these soldiers, they formed a big line. Bet šie zaldāti, viņi izveidoja ķēdi. And they took these boxes. Un viņi ņēma tās kastes. And they passed them down the Padeva line pa rindu tālāk into the school. iekšā skolā. Only a few months before that, they were taking the Bibles away from us. Tikai kādus mēnešus pirms tam viņi bija man ņēmuši nost Bībeles. Now they were passing them into the school. Un tagad viņi tās padod tālāk iekšā skolā. What happened? Dievs, kas notiek? What happened? Kas ir noticis? It was such a wonderful miracle. Tas bija brīnišķīgs brīnums. So here they are, people. Tā, te nu ir. You don't have to take a few of them and hide them in your coat. Tev nav jāņem, jāslēp kādas tavā mētelī. You don't have to take them and at night go to somebody's house and Un tev nav jāiet slepus pa nakti kaut kur pie kādas mājas klusām jāklauvē. you can take the box of Bibles Var ņemt and take it to your house un aizvest bērniem. and give them out to the families. Un vienkārši brīvi izdalīt tās bērniem. Brīvi. Let's do it. Darīsim to. Let's realize how precious this is. Atvērsim, kas tā ir par vērtību. For centuries, people have tried to stop this word from getting out. Gadsimtiem cilvēki mēģinājuši apturēt, lai tas vārds neizplatās. But today in Latvia, we have the freedom to do it. Bet šodien mums ir brīvība to izplatīt. Will you do it? Vai jūs to Will you give those Bibles to people? Will you see how it transforms their life? Un redzēsiet, kā tās izmaina. Transforms your village, your town, your school. Izmaina jūsu ciematus, pilsētas, skolas. Transforms this nation. Un izmaina šo tautu. And then transforms the world. Un tad tālāk izmaina visu pasauli. God bless you. Lai Dievs jūs sveitī.